Масал. Не үчүн Хораз ве Тавук бір көместе яшайлар? Бір заманда бар екен, бір заманда жоқ екен. Yüksek қырының етегінде бір Хораз яшай екен. Onun tuzdan ясалған evi бар екен. Evi yüksek, дүлбер ve yıltравук екен. Хораз өз evinin öyle gururlana ve öyle hopayıp yürü ki kimseni tanımay екен. Ormanның четінде ise tavşan ясалған küçük evcikte tavuk yaşay екен. Tavuk pek merhametli, herkesке yardım ете екен. Күнлерден бір күн şu tavuğun tuzu bite. Ne yapmalı? O Хоразға барып, evinin kapısını қаққа да bir çimlem tuz soray. Хораз көкісіні керіп, босағадан баққа да, sana tuzumdan бермем. Жоқ ол көзімден, тауық, дей, ve tavuğunu қовып ебере. Tavukçuk ne yapsın? Tuzsuz қайтмаға mecbur ola. O күнден соң Хоразға бармай. Күз келе ve yağmurlar yağmağa başlay. Tavuk o sıcak evçikinde kokulu biçen üstünde yata. Хоразның evi ise yağmurdan eriy. Sılanıp üşügen Хораз ağlap tavukқа bara da dey. Ебер мені evine, komşucağım, yok deme. Merhametli tavuk Хоразны evге çağıra. Aşağıda urbalarını kuruta ve yuhlamağa yer көрсете. Şu күнден соң Хораз мен Тавук beraber yaşamağa başlaylar.